Kami persilakan. Beliau Datuk alang panen. Manidalah Tuan Malin Mutu. Sambah sibuk kepada badan ini tadi. Kepada Tuan Kidul sampai kembalinya pasamban hanya Tuan Malin Mutu. Sungguh pun kepada Datuk seorang rapik rasa kalau Datuk baik anggung saratu burung baik Tuan saratu alim. Walaupun segala nini mamak nanggadang bahasa batuah dan ado di atas tanah perbedaan ko. Jika diambo dinam sekarang itu kini, indak puluh kata tok kata bilang kacik indak kali sabuk namo gadang indak kali puji jalan. Ataunya tambah rato saja sambah ambo. Mudo nembak bakakak rapik nembak bakapalo dan ado di atas tanah permedanan ko. Sampai kerana mayu bak dua Datuk dua. Sajak selawik selamonan ko sajak hitam semerah kuku sajak adik semula jadi. Dua kali nambah tujuan kuak padang nambah tantangan. Kok ruyung biasa sisian nayi lidah biasa sambungan mulut. Dinam sekarang itu kini. Malah bawa kitulo Datuk Tito nan tuho silang nambah pangga pihak kepada badan diriambo. Dan kamalelokan adik segala Datuk dan ado di atas tanah permedanan ko. Lai go raso ka menjadi pitua ambo ka dibari nya Datuk alang paneh. Lah sampai Tuan Malin Mutu. Bak bilang sampai itu mula dulu. Manantilah malin sakutiku saraku ambo bakatu bayu karano ambo lai dudu jo sagalo Datuk anyo Tuan Malin Mutu. Mananti mula ambo. Malah beliau Tuan Malin Mutu. Manitalah Datuk alang paneh. Nang kamu kembalikan kepada badan diri Malin masa panjang panitaan Malin tadi. Allah menjadi panitaan Malin tadi. Malah bawa ki puluh Datuk itu nan tuo silang nama pangka baik kerajo nama pokok kepada badan diri Malin. Nang kamalelokan adik sagalo Datuk nanado di atas tanah parmedan. Pak Wanta tak tolong ambil cek Kok boleh lah dapat digoliangkan bijak lah dapat dilayangkan keariban sagalo Datuk. Baik pun sagalo nini mama. Kambai tu bana kata Malin. Bana. Sepanjang panidam Malinan tun lambu payu patidukan jo sagalo Datuk. Baik pun sagalo nini mama. Allah katu Datuk itu nandu. Jika pakatu Malin lah dalam pusaku batanam lah di pagam mamai lah di dalam baru. Lah diulak jalo bamain lah dilakuin kapa balaio lah dikapui bana lah tak bermadunya Tuan Malin Mutu. Dah sampai Datuk alang panah. Bak bilang sungai itu mana dulu. Kalaulah puluh kata orang sepatah baik pun naik yang terkicik walaupun rantiang yang sebuah. Iyalah kelalu saja ambo tentang itu ni Datuk alang panah. Lah menurut biasanya Tuan Malin Mutu. Beliau Datuk alang panah. Manitalah Tuan Malin Mutu. Dan kamu sambahkan kepada badan diri Datuk mari tantang mamak kami dan Tuhan Allah terdahulu daripada itu nanti. Mari kok dinanyo hati kami sajak selawik selamonanku di kana pulau nan talampau dekong kelok nan jalan yang bumi lah kata kami sabut. Takana lah masuk dahulunya semasa beliau lah hidup semasa nyawa di kandungan badan. Semasa badan beliau sekeh semasa telinga beliau nyaring. Semasa mata beliau nyalang. Arok kami bukan kepalang bagai menanai minyak panih bagai marok gunung amil. Apa kesabek karananya? Karena beliau mamak kami di dalam suku kami. Jika berubah beliau sapo, jika bertukar beliau wasak. Jika lamah beliau tahu, jika condong beliau tuwe. Usang-usang beliau pabarui lapuik beliau kajangi. Jika bakato bana mau kemadi menabang data, ialah bak umpamu kayu gadang di tengah padang. Nambah pucik sabana bulik, nambah urek sabana tunggang. Urek tampek ke baselo batang, tampek ke basanda dahan, tampek ke bagantuang daun limun bakeh balinduang. Bakeh balinduang hujan kepala. Kapai tampek batanyo ke pulang bakeh babarito. Dalam masa sama-masa itu, ia basuh jua bak ketua sagalo Datuk. Kok muji sepanjang hari kok malang sepijok mata. Malah jatuh sakit badan beliau.
sakit sehari dua hari alah sepakan dua pakan. Dek kami dan anak kamanakan beliau lah dicarikan ubek je penawang. Kok bukit lah kami daki, kok lurah lah kami turuni. Kok siang lah babi hari, kok malam lah babi minyak. Disangko sakit lai kecegak, sakit bertambah latih dua. Dipancuang talang katurak yang ambil kajunjuang silih kini tagak jiwa. Malang tak dapat kali tulak, muji tak dapat kali raih. Malang dua tak semua di badan diri kami. Kurang nang punyo datang menjapuk, kurang bertanam datang membubuk. Indak dapat batang belai, indak dapat sekandak padi sakan balah rang tunggu lebih. Indak dapat sekandak hati sekandak Allah dua. Kok langkah beliau malah panjang, kok umur beliau malah pendek. Malah dahulu beliau berpulang ke Ramatullah. Akan tetapi pulang beliau nan tunggukan bak pulang kita ke rumah tangga membawa rukun kesariknya. Bagal langgang mato nam banyak bak tulis bulan je matahari. Membawa papan nambak tabah 100 kali nambak aluh langkuk je cawan jimbo mandi. 100 kain undang-undang. Dek kami dan anak kemanakan beliau. Kok muncung lapan ih dek tarok, kok mato lapan ih dek kabul. Lata kuput sulih kerai, lata antak kalah kenapa bakih bagantuang nala putuh sampai kapijak nala tabal. Badan kemah menggapai lain. Tapi sungguh semantang pun baik tu. Kok adik lai ke dipakai, kok lembago lai ke dituang. Kok sirih lai ke dicabit, kok pinang lai ke dididih. Kok tembakau lai ke dijelo. Kok umpamu berutang. Lah dianta ke bibi nama tiraju nama gatok kabungka nam piawai. Kok matikan baik tu puluh. Lah dianta ke bibi lubang meriang madok ke kiblat tanah sekapa di Pakalang. Dibitih je papan dan sahalai badoro tanah panimunan tatagak pancang nan duo. Dianta di orang duo taifah jo kita baribu baratu. Dek karik baik salut jumpai ipa pabisan 100 orang ampek jenis. Pisang aneh di puncak gunung sakin tak dapat dibantukan. Hujan je panih dapat balinduang miskin tak dapat disurutkan. Sajak salawik selama nangko. Bunyi saja nambak bunyi aguang. Kecewang cendor ke langit, kecabur cendor ke bumi. Dinam sekarang ko kini. Indaklah ketilantang tangan segala datuk malalah ketayariang. Sekian sambah tidak terpuhun kepada segala datuk. Hanya datuk alam panah. Lah sam